Abatuura b'abantu bavugana habebembezi babo mu kyaro kya Nyamanembo by'omugombora ya Bwikara nibagira ngu bakazarwa hitaka eri kandi ngu batwire barikumanyaho emyatano y'ekibira ekyeri bitu kandi kikabatangaza okureeba ngu ekitongore kya NFA kikabyara ebikondo mu mataka gaabo ekintu eki barikugira ngu bakaba bagyendereire kubiibaho itaka ryabo. Kyaterekera twinaho boundaries ezo itaka eri balizaliremu abijukuru n'abijukuruza hati natwe twakurire tukarishanga itaka turalikozesa n'irindi twatandika kurigura kandi turarigura na ba muzeyi kandi nabo barimo bakija bakashara itaka ryetu bakalitwara tukasiga tukubona nzarigwe Nyamarembo nkashanga batata bakurire mu kibanje eco cya Nyamarembo hati ubwiro bwayijaho twahora ngo NFA ejire yatwara itaka kandi tuzarirwe mu nyine myaka nanina nzarigwe mu kishuye komwe wiro hati ni mpura ngo libere rya forest tinkumanya shikaletwa kandi bashwe nkuru kabashanga barimo. Anangerageje emyaka nkaga n'etaano kandi aine abaana 8 omutuura wa Nyamarembo nagira ngu hatakiine eky'okuriisa abaana be bwanyuma ya NFA kumubinga omu itaka eryabire nakozesa okureeberera abaana be ogu nagira ngu hati natuura omu kubonaabona hamwe n'abaana be kandi okubanza ekibira kyaitu bakakitwara tukimaziremu obwire bwingi tukizariremu abaana nabo bazaara obwire n'ebwingi bwaitu nkabushobora nk'obwire twatumaze muri ekyo kibanja turi kuzagwa tushangiye bashonkuru na bashonkuruza bari mu itaka eri kwenka kibikira obwire bagambira itaka rya NFA barikwata kandi baritwara twatandika kuryirukamo nibatanga okuhinga emyani yitu no kureberera entoki. Abantu benda gavumenti etaho mu nshonga ezaabo kuba itaka eri babire bamaziremu emyaka mingi okusya NFA rigire kababingamu. Sonyo naninshaba kugira ngo gavumenti eshe tugarurize itaka ryetu eri twatwamara obwire burengwa kandi bamwe bazariremu abijukuru bazariremu n'abijukuruza tukugira ngo n'irya gavumenti gine sharo yabo kandi batero boundaries okutandikana hansi kwiha side za muzizi no kusya muhero. Barnabas Tinkasimiro ry'omunyishenjero wabo yaga West nagira ngu akaba yatunjira okwetomba itaka abatuura aba kandi nabo ngu akahandikira aba NFA obwo arikwenda ngu bagaruke bigure empendensia bitu tubararebekireho. Nyo gwanje kinaza kora naza kushuba mpandikire NFA njizuse ntima ogwebare ina abahandikire nagira cyari kibareta Nyamarembo nashanga nguma bahere ultimatum eyo kubiha mu bibira ryabo mukabashabire ngo mwongezeyo ejo ultimatum ahimura opening boundaries. Barnabas naenda ngu NFA banze yayemereza okubinga abantu aba abarikurenga omu 2,000 mu mataka gaabo. Kereza ngu erabasa kutwanka injunction no kutushaliramo ngo abantu bagaruke mu kinga cyabo. Ikindi kwandikira ba RDC na office zinde zira kwatwa wa president ngo abantu barayika 2,000 bali hihi kuba evictinga mu kichweka kibaleta Nyamarembo bara evictingwa NFA. Ekibira kya Kagombe nikikwata mu districts nka Kivale, Mubende, Kyenjojo hamwe na Kagadi kandi ekibira eki nikyo kikwatirire omugyera gwa Muzizi kiine obuhango bwa hectares 1,551 kandi abatuura bakakitahirira obwe barikuhingamu hamwe n'okushara embaaho. Gashakwa Thomas tumwebaze.